Asante sana ndugu msikilizaji wewe unayetufata. Tumekuja hapa ili tena tuendelee na kipindi chetu. Kipindi chetu ni kipindi cha mahubiri ambacho kimeendelea hapa. Tuna juma mbili tunapokuja hapa kwenye radio ya RTNC, Radio Television Nationale Congolaise, sous station ya hapa Beni, na tunakuja tena kwa saa hii tunapofika 19h au saa moja mpaka saa moja na nusu tunakuwa na mahubiri ambayo yanaendeshwa hapa kila siku. Kama unaweza kuwasiliana nasi, unawasiliana nasi ku 09 94 94 33 33 09 09 81 pale, na utatupata. Unaweza tuma ujumbe, unatuma au unaita, na tutasikia mambo au pendekezo ambayo au swali ambayo unauliza. Kipindi hiki ni kipindi chako, ni kipindi chetu sote ambao tunakuwa katika mji wa Beni na kando kando, hata na kwenye radio hii inafika. Tuko na somo nzuri ambayo inasema Pasaka, wengine wanaita meza ya Bwana. Sasa katika somo hili tunakuwa na fundisho hili ambalo nalo linatuonesha pambano, sababu niliwaambia ya kwamba kuna pambano kati ya kujua kweli na kujua uongo, kati ya kujua meza ya Bwana ya kweli na kujua meza ya Bwana ya uongo. Ndio maana katika Israeli tunapoona namna walivyokuwa wakifanya sikukuu. Katika Israeli kulikuwa sikukuu karibu 6. Kulikuwa sikukuu ya vibanda, nayo ilikuwa ikimaanisha Kristo. Kulikuwa sikukuu ya miganda, kulikuwa sikukuu ya upatanisho, yaani walikuwa wakichinja kondoo. Hivi vyote vilikuwa na kuwa mbele Yesu Kristo na haja kuja, na vikaonesha vilikuwa ishia katika Kristo. Kulikuwa sikukuu ya mikate bila chachu, na hiyo ilikuwa naonesha mkate huu ya kwamba Yesu atakuja na kuwa mkate wa uzima. Kulikuwa sikukuu ya Pentekoste, na hii ilikuwa naonesha Kristo atakapoenda mbinguni kisha siku 50 Roho Mtakatifu itashukia watu kwa ajili ya mahubiri. Kulikuwa sikukuu, na sikukuu hizi zote zilikuwa na masabato. Yaani walipofanya sikukuu ya mkate bila chacho walifanya sabato, walipofanya sikukuu ya vibanda walifanya sabato, lakini hizi zilikuwa contraire na sabato takatifu ya Mwenyezi Mungu. Unaposoma sabato ya siku 6, unaposoma kitabu cha Walawi 23 kinadondesha pale namna Waisraeli walikuwa wakifanya sikukuu ya upatanisho, wanajitakasa. Mungu anawaambia wasifanye kazi lolote, lakini siku ya sabato ilikuwa pembeni na sikukuu hizi, kwa sababu sikukuu hizi zilikuwa vivuli vya Yesu Kristo. Ndio maana ndugu zangu, leo watu wanaendesha namna mbalimbali huduma hii ya meza ya Bwana, kiasi kwamba katika Israeli walipokuwa Misri, huduma hii ilianzia katika Misri. Kure nani? Imeenda? Halo? Imeenda patron? Imeenda? Halo? Niendelee? Tunaendelea. Kulikuwa shida la umeme, na ndio maana kunakuwa kupire kidogo, kwa sababu hali ya hewa ina Asante sana. Tunaendelea kwa sababu hali ya hewa ilikuwa ni shida ya umeme. Sasa DJ wetu anafanya kwa haraka sana, amegeuza umeme
na hiyo ni asante sana. Tulikuwa tukisema kulikuwa sikukuu mbalimbali. Hata Waisraeli walipotoka Misri tu mara moja wakaanja sikukuu. Mungu akawaambia katika Kutoka 20 shairi la kwanza, akawaambia, enyi Waisraeli, mutakapo kamata, kila mtu atakamata kwake kondoo anachinja, kumbe ajirasireke ameimaliza, na yeye ambaye hataimaliza asipatie mvoise, na damu yake mutaitia kwenye milango. Na hii ndiyo ilikuwa hata ikamaanisha pigo la mwisho la Farao, kwa sababu Farao alikuwa amekuwa na moyo mgumu. Na hapo malaika wa kifo akakuja akaua watu wazao wa kwanza wa Farao na Waisraeli mara moja. Farao akasema waende wakamutumikia Mungu wao. Sasa meza ya Bwana hii, Yesu alipokuwa hapa alishanje forma ya kuishiriki. Unaposoma sasa leo tunakuwa na shida mbalimbali. Kuna wale ambao wanakula mkate pekee. Kunakuwa na wale ambao wanakunya divai na mkate lakini hawanawe miguu. Kunakuwa na wale ambao wananawa miguu, wanakunya mkate, wanakunya na divai. Nimeona hata pia hapa karibuni niliona wale ambao wanakula ndazi, wanatiako nyama siku ya meza ya Bwana, nao wanasema ni meza ya Bwana. Ndazi, nyama, musuni, wanatia mandazi, wanavitia fasi moya, nao wanasema ni meza ya Bwana. Kuna na wale ambao wanakula mkate tu, wanasema tunapokula mkate tumekunya na divai, kwa sababu mkate ni representation normal, yaani ni mwili wa Kristo kweli kweli. Na hii doktrine wanaita transubstantiation, yaani wakati mtu anasema ninapokula mkate nimekula mwili wa Yesu reelema, lakini hiyo si kweli. Ilikuwa mfano wa mwili wa Yesu, hii si kweli, si mkate. Kuna na wale ambao wanapokuwa kanisani wanaenda kwenye mabulanjeri, wanauza mikate ili wawaletee wa Kristo. Wanaenda katika bulanjeri, wanaweza enda katika kafetaria, wanauza mikate, wanawaletea wa Kristo. Kunakuwa na wale ambao wanaita watu, wanawakongola mumigini, wanawaita. Munapofika tena wote wanasema hawastahili. Kunaweza kuwa hata mtu mmoja ambaye wanasema yeye ni 44,000, ni yeye ndiye anastahili kukula mikate. Sasa ni nini maneno ya Biblia? Hata kama leo kuna shida mbalimbali kuhusu fundisho hili, Biblia inatuambia nini kuhusu meza ya Bwana? Unaposoma Yohana 13:1-15, kumekuwa ingine shida, ni ya wakati watu wanasema tu ilikuwa usiku, Yesu alisema usiku ule, na hii inakuwa shida. Lakini tunaposoma Biblia Yohana 13:1-15, Yesu Kristo ndiye alifanya mfano alipoona wakati wake umetimia, ilipokuwa juma la mwisho mbele kwa siku za mwisho za kufa kwake, yaani jeudi. Yesu akakamata magharibi, kwa sababu kukuchia jeudi ilikuwa vendredi. Waisraeli walikuwa wametayarisha namna watafanya Pasaka ya ile vendredi, na wametafuta kondoo, kwa sababu katika Israeli walipofanya Pasaka, huyu ambaye anaitwa kuhani mkuu alijitayarisha dabor, alitakasa nyumba yake na ngombe, anatayarisha na hiyo makao ambayo kulikuwa Pasaka hapa, ambao hema nao anayepasafisha na kondoo. Sasa alitayarisha kondoo 2, kondoo moja kwa upatanisho wa Waisraeli ambayo ilirepresente Yesu Kristo, na kondoo ya pili alitia ya Azazeli ambaye alikuwa anakuwa kombare na shetani. Na hapa sasa Yesu anakuja geuza mambo haya, kwa sababu Yesu ndiye kondoo ambayo ilikuwa ikichinjwa kila siku ya upatanisho, kila siku ya Pasaka. Unaposoma Yohana 13:1-15, Yesu akakamata kibakuli kya maji, akaanza kuwanawisha wanafunzi wake. Mojawapo ye Petro akasema, mimi sistahili kunawa. Yesu akamwambia,
utanawa. Yesu akasema kama unapenda ninawishe mara mwaku miguu yote, kumwili yote. Yesu akamwambia kama unakatala kuna hauna ushirika pamoja nami. Na hapa sasa mambo yalipokuwa hivyo, Petro akanawa, na maji katika meza ya Bwana inatumaanishia utakaso, umoja na limilite, yaani kukuwa mnyenyekevu. Watu wote ambao wanakataa na wanaokataa kunawishana katika somo hili la meza ya Bwana hawalitende kama vile Yesu alivyokusudia. Ndio maana nimewaambia kuna pambano mbili. Watu shetani ameingiza mvichwa vya watu, vya mapasi, vya washehe, vya mapadiri, vya wapastero wakubwa wa bishop. Ameingiza mo vitu ili watoshe watu kwenye kweli, waingilie mambo ambayo inaingizwa katika kanisa, katika eklesia. Siku kwa siku watu wanakuja wakitoesha vitu, wakivitosha kwa mstari unaofaa ili wapoteze watu na mafikara ya wanadamu. Ndiyo maana niliwasomea kitabu ambacho kinapatikana katika Marko 7:7. Kinasema nyinyi mnakataa amri za Mungu ili mfundishe mapokezi ya wanadamu, mfundishe makutime, mfundishe matradiksio, mapokezi ya wanadamu. Hii ni shida kubwa, na unapoelezea mtu anashimama hivyo. Yesu akasema katika Yohana 13, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Wakati mtakavyofanya hivi mtanawishana miguu. Watu wengi wanasema sisi tuko wa mingi hatuweza kunawishana miguu. Hapana. Watu wanagawanyana, wananawishana bila problem. Yesu alitufanyisha mfano huu ili tuwe tukaufanya hivyo. Lakini watu wameanza kusema ilikuwa tu inaomba usiku. Pasaka haina wakati. Unaweza hata kuitumia kwa sababu tunafanya hivyo kwa kukumbuka Yesu kila wakati. Unaweza hata kuwa naifanya katika kila ibada, lakini kwa sababu unaweza kuwa maprobleme za mafinance, probleme za wakati, ndio inaacha sasa watu wanalimite wakati wa Pasaka. Sasa kitu chengine, kisha kunawishana miguu, kunakuwa kitu gani? Unaposoma Wakorintho wa kwanza 11:23, unasoma na 26, unasoma na 13 mpaka 34, Paulo akasema mutakavyofanya Pasaka fanyeni hivi. Akatoa mkate, akasema, akaushukuru na kuomba, hii ni mwili yangu ambayo itakufa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Akawapa watu wa wanafunzi wake, na alipowapa wakakulia pamoja. Kitu cha pili, kiisha mkate akatoa divai, nayo akaipatia wanafunzi. Kiisha wanafunzi walipokunya divai, akawaambia, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Wote walikunya divai. Mimi kitu kinachoacha mimi nawaletea somo hili, kwa sababu watu wamefundisha vitu ambavyo haviko katika Biblia. Wanafundisha mambo yao kuliko kufundisha maneno ya Kristo. Wanafundisha mambo yao. Ndiyo maana sasa unaposoma kitabu hiki kinasema wakakunya divai, na kiisha kukunya wakangojana. Watu wanapokula mkate au kunya divai wanangojana. Kuna watu makanisani, mtu anakuya kamata kake anakimbia, mwingine anakuya anakimbia. Lakini katika shairi la 34 ya Wakorintho wa kwanza nasema wakishapokea wote wakakunya pamoja. Ndugu zangu, kuna vitu watu wamewaza kama ni kweli. Unapomletea kitu, unapomfundisha kitu, anaona kama ni kweli, imekuwa fundisho la kweli. Na unaposema tukashahererayo ndugu yangu, wakati unasikia kweli, sherti usimamishe kweli
kuliko kusimamisha uongo. Au enda uliza pasta wako ule, mwalimu wako ule, kwa nini hatunawe miguu? Kwa nini hatukunye divai? Kama atakwambia nini? Atakuletea mahistoire. Biblia inakuwa wazi kwa kila jambo, lakini watu kwa sababu ya mitaguso, mabaraza za makanisa, wanaenda siku kwa siku wakipoteza watu kwa Biblia na kwa mafikara ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana ndugu zangu, katika jioni hili nilipenda tushimamishe ukweli, tutoke mu mafikara ya watu ambao wameshikilia dini ili watudanganye, tutoke mafikiri ya watu ambao kila somo wametudanganya. Siku ya kuabudu wametudanganya, siku ya ibada za wafu wametudanganya, vitu vyote wametudanganya, hata wametupoteza, lakini tunaendelea tukawapigia nderemo na kuwapigia kelele. Hii ni shida ya mwanadamu. Ndiyo maana hata Mungu alijuta akasema, kwa nini niliumba mtu huyu? Mungu anajuta kwa sababu watu wanaweza sikia mesaje hii, lakini kesho tena wanarudilia vile ambavyo wako nafanya. Ndugu yangu, kuna pambano la kujua ukweli na uongo. Kuna pambano la kujua Yesu na Shetani. Sisi wanadamu ni sisi uwanja wa pambano hili. Moyo wako, moyo wangu. Dhamiri yako, dhamiri yangu. Ndiyo moyo ya kujua. Shetani pamoja na Yesu wanafanya kampeni. Kila mtu anapokuwa na wamalaika wake, wanatufanyia kampeni haka katika dhamiri yako. Umefundishwa leo hivi, unaenda fanya tena hivi. Hata Paulo alipokuwa huko Galatia akasema, ni nani aliyewaloga enyi watu wa Galatia? Kwa sababu alipoona watu namna wanawaleta kwenye kumstashari unaofaa, lakini watu wanafanya vitu vingine kuliko kweli. Ndio maana ndugu yangu, wewe unayetufuata, wakati wa kumrudilia Yesu umefika. Si kesho, si siku fulani. Sote tunaombwa tuje tukamwabudu Mungu katika kweli. Ndio maana katika kitabu cha Yohana 4:23 anasema, wanaoniabudu wananiabudu katika roho na kweli. Ndugu zangu, tutatangatanga mpaka lini ili tuendelee tukapofushwa na mafundisho mabaya? Mtu anakuja anakukulisha mkate tu. Mtu anakuja anatosha vitumbura katika mablanjeri, katika sijue marestora, anakuletea meza ya Bwana pasipo kunawa miguu, pasipo kunywa divai. Hiyo ni shida kubwa katika mfano wa somo hili la Pasaka. Tunaposoma kitabu, watu wanaopatia watu mikate ya blanjeri ambayo inakuwa na chachu. Katika Biblia chachu iko kombare, levire iko kombare sa zambi. Katika somo hili la meza ya Bwana, unapokula vilevire, Biblia wanaikombare sa zambi. Unaposoma Wakorintho wa kwanza 5:7-8, unapoleta unaenda uza vitumbura, maglikoze katika soko, sijue kesho ni meza ya Bwana, leo magharibi unaiuza vitumbura, sijue maglikozo na vileta katika soko. Katika somo la meza ya Bwana unapovipatia watu na levire, Biblia inasema huko saa mwenyewe anawapatia kitu na zambi. Katika neno hili linapatikana katika Yohana Wakorintho wa kwanza 5:7, shairi la 7 mpaka la 8. Kitu chengine, wengine wanapatia watu mainvitation, wamejua hata kukalkile kalenda, siku tarehe. Waisraeli walikuwa wakifanya meza ya Bwana katika mwezi wa Nisani. Nisani ilikuwa mwezi wa kwanza katika Biblia, na Waisraeli walikuwa wakifanya siku ya Pasaka yao katika Nisani. Nisani na jisitie, ile mwezi ilikuwa na jisitie, ilikuwa kati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4, na hiyo ilikuwa Nisani kwa sababu Biblia ilikuwa imetuambia katika kitabu cha Daniel 7:25 ikisema watageuza nyakati na majira na siku. Hivi vyote iliomba mafalme zituoneshe tu, zituambrie, hata kalenda ikaharibishe, hata wakati siku inaanza 0 aloro katika Biblia inaanza
kwa usiku, yani jua linapolala, vyote vikakuwa ambrie kwa sababu ya uasi, na sheria za Mungu nazo zikakuwa ambrie na kila kitu na meza ya Bwana. Lakini watu wanajua hata ile tarehe ya wana wa Israeli waliokuwa wakifanyia Pasaka, lakini wote wanapofika kanisani, sistahili. Unasema mulituevitere juu ya nini? Tena nyie wote ya mustahili. Si mungesemia kule mara moja munakatala na kutayarisha? Yohana 1:5-6. Yesu alikuja na mwili na maji na damu. Mtu anapokataa kutumikisha katika meza ya Bwana yake maji, anakataa kutumikisha mwili wa Yesu na damu ya Yesu, hana ufufuo wa milele. Kwa sababu Yesu alipokufa katika walipomchoma mkuki, kukatokea maji na damu, na mwili wake ndio ulichomwa mkuki. Ndipo sasa hapa katika Yohana 6:17-56, wote wanaokataa kula meza ya Bwana, wanaposema hawastahili, na wale wanaoikula pasipo kustahili, wasipokuanja ona mioyo yao na matendo yao, Mungu anasema hawatafufukaka. Mtu akakwambia sistahili, umeenda katika kanisa lake anakwambia sistahili, ujue huyo hatafufukaka, hana uzima wa milele. Kwa sababu Yohana 6:47-56 ndiyo inasema. Ndugu zangu, sharti tushike kweli kuliko kushika mambo ya watu. Mtu anaweza vala cravat, anavala sijue vest, anavala sijue kanzu, anavala sijue nini, lakini uone kama ujumbe wake unasimamia Biblia. Ikiwa ndani ya Biblia tutaikubali, isipokuwa ndani ya Biblia hatutaitika ile mademonstration na ile mambo. Ndio maana ndugu zangu, nyinyi mnaotufuata kwa saa hii, Mungu wa mibaraka awatembelee, Mungu wetu awakuze na apate kusimama, mpate kusimamisha kweli yake, kwa sababu atakapokuja mawinguni atakuja kutwala wale wanaosimamisha kweli. Lakini wote wanaodanganya watu wakiwafundisha mambo ambayo hayako Bibliani watapotea milele wasipotubu. Tunawatakia usiku mwema, tunawatakia kazi njema na kuona pambano hili ili tumrudilie Mungu wa mbinguni. Hapa msikilizaji wetu anasema asante kwa mafundisho mwalimu, tunakufata bie sana hapa Eringeti. Huyu anaitwa Kahungu Gervais. Kupitia Kahungu, watu wa Eringeti wote Mungu awatembelee na Mungu awasaidie, kwa sababu mnatufuata vizuri. Huyu tunamosema Mungu awatembelee, hata hii masakre waepushe nayo katika jina tukufu la Yesu Kristo. Sasa tunaenda kwa maombi. Wagalatia 1:8-9 inasema, hata malaika wa mbinguni, hata mhuduma akuye akakuya leta evanjile kontrere na hii evanjile ambayo tunawafundisha leo, yeye na ni mlaani. Ndio maana unaona ngoma, mapasta, watu wengi wamelaaniwa kwa sababu wanafundisha vitu ambavyo haviendane na Biblia. Watatudanganya mpaka lini? Watakula pesa zetu bure mpaka lini? Mungu wa mbinguni atutembelee, akutembelee katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Tutaingia kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu unaendelea kutufunja maneno yako. Tunakuomba Roho wako atusaidie. Sisi ni wadhaifu, sisi hatujui kitu, lakini kwa uwezo wako tusikilizishe maneno yako kwa njia hapa sisi ambao tunatoa maneno haya kwenye studio hii, na wale wote wanaotufuata wamesikiliza somo hili. Somo hili lisiwe likaja likawa laana, lakini liwe limekuwa mwanzo ya wokovu wako. Msikilizaji wangu, kama umesikia na kuamini, unaweza
hata kuleta jina lako, kwa sababu karibuni tunafanya ubatizo. Wote ambao wamefuata neno hili wabarikiwe nawe, kwa sababu wewe ni Mungu. Wagonjwa wote tunawatia mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amen.